Youth for Korkanti Kechengsi General Executive Amai Dongmuka Forest IB along Kapaman Pon. Lakha Krepli Korkanti Constituency Angkang Riso Ejang Atum Chingrum Petpen Kedamtang Surihini da Ingkoi Aningkan Youth for Korkanti Amhang Patek Pon Sipini Dongmukak Forest IB along Kechengsi General Executive Amai Paman Pon Korkanti Constituency Angkang Riso Ejang Chingrum Petpen Kedamtang Aningkan Surihini da Ingkoi Arkoi inkoresi arni Youth for Korkanti amhang patek pon sipini fre achik to ni phai kethom ani kang sam por phai hini pen dong muka forest IB along Kechengsi General Executive amai paman pon bangso Youth for Korkanti Kechengsi General Executive amai along arpukimi cepek pon bangso arpukimi maipu mirchengkro dun maipu jising ronghang kongchun bang bipul tiso lapen dun chun bang Vicky Langne Anparta Joint Secretary Arun Lekthe Lapen Public Secretary Sam Singh Ingti Lapen Finance Secretary Tarun Hanse Aphansi Arpukimi Pekponsi Ingsamjin Pen Youth for Korkanti Kechengsi General Executive Amai Pachun Pon Tekelangjon Pen Muniram Be Report Karvidele News Itulah kopiah kemang pun sudah masuk Youth for Korkanti pun kita sengkon malah pen kopiah kemang pun sudah mas. Apa nanti sih sengkon malah kalau Ini buat free kita membuka press IB no Youth for Korkanti body reshuffle patupon no kasi masuk komite Youth for Korkanti keseng pakai 2020 aning ka nito kasi karon na lapono je benangan nito dat Korkanti no ekono youth satu dari soni sotun akrong kapre kedam jam songse ekono kasi halabang so isi common platform mana kenang so presiden tu makadam pen dabang so apmiti seng polo lapen jasa bepet itu youth satu kosonsi kecerap kecetolong ima employment opportunities kosonsi itu celok pot ima self dependent kido ima halamang so anman itu kemang pondok kasong taksi ladak education yang nas tame kipapli son to lasi halamang so hayap tak pun itu kosong pensi lapang so hawalo itu education tame patang pon ima halamang so kemang pondok lasi lapang so tidak kesek